adalah jati diri mereka. Kecepatan mengalir dalam darah mereka. Pantau aksi mereka memacu adrenalin, menaklukkan kuda-kuda besi bertenaga super di Phillip Island Grand Prix Circuit Australia 2020 FIM Superbike World Championship Minggu 1 Maret pukul 10.45 siang live di Kompas TV. Balap adalah jati diri mereka. Kecepatan mengalir dalam darah mereka. Pantau aksi mereka memacu adrenalin, menaklukkan kuda-kuda besi bertenaga super di Phillip Island Grand Prix Circuit Australia 2020 FIM Superbike World Championship Minggu 1 Maret pukul 10.45 siang live di Kompas TV.